Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dahil ang bangkemon tukbalku in pagsarang sukurin tuju Allah subhanahu wa ta'ala in sababanin tiya ni isab kabalikan ini sa miyaan pagpanagitendi manjali misan pehep kuing kehep kadusete di dukhadjihan ne subay eseb tabi masih pain kita di inampun Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab nen magkabdangan Allah subhanahu wa ta'ala si hadis ni Qudsi, ya ibadi innakum tukhti'una bil laili wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Pain Allah subhanahu wa ta'ala si hadis ni Qudsi, o ipunku kemon kaamad kamali dem da elew duklan sangim aku ngampun kemon pargusehan bi maku be kaampunan si aku ampunku kaam. Mencari jamaah muslimin in maudu song binisaku si kuhap-kuhap ini nen yene aturan pagtaubat atau syarat pagtaubat. Tiap-tiap dan buah abban kita di barduse sumagwa nin magnisisita kita di subay katauhan tabi bangku ingge pagtaubat ten biha supaya kita dinampun wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tasabut wa mesiye ulama in syarat pagtaubatin bang kaniaan dan kapatut Allah subhanahu wa ta'ala si manusia niya bali 4 syarat. Duk bang kaniaan dan kapatut manusia si pinapanjari atau manusia pagkasi manusia niya bali 5 syarat. Amban syarat sin pagtaubat tagna sabutte yene al-ikhlas. Subay kau ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala. Subay lintad in hinangnon dumain karena manusia, dumain karena pagpakale-kaleno, dumain pukun halihanno in hinangnon pegge sara manusia atawa pukun kau pahali magsiabu magtangkeu pegenia samian kinalabusi ke atau bininsana keu dumain sumagwanin magtaubat keu karena Allah subhanahu wa ta'ala. Si kedua asyartu at-tani al-iqla anid dzamb. Subay keu paanan amban dusepag dusehan nun atawa patahala amban dusepag dusehan nun bangkaniaan nun magduse si elaw ininen dane hinanganon dane keo ngahinang ni balik atawa niya me lupag pagtimuk-timukan pag hinangan duse pagsiabuhan dane keo piyo subay keo pahali bilayang baniin sabab nen pagbang keo piyo masih samian gay tinayma wa Allah subhanahu wa ta'ala bang keo samian magpaampun siya bu masih ruhinang mo kabali sabab nen niya kisah si zaman matuulay in ainin killer manamal sabab nen makamate iye siampuk siam sumagwanin hidayatan iyo Allah subhanahu wa ta'ala mabaya iya sa amiyaan
magtaubat. Mapaya magtaubat. Sarta niha bangsine matau si masalay. Kapanuan niya si dambua rahib. Rahib inin pag-agamhan nin si tarika Nabi Isa alaihi salam. Si tarika Nabi Isa alaihi salam. Sumagwa nin mag-ibadat hadja gaytaw si hukuman. Pagay kapanuan namian pine ngaru si rahib niyan okay pa ine tuan guru ako tu pa ine barduse sabab nen tamatay kun ne pa ine siyam puksiyam ine niya pente pa ine ampunan si ako pa ine rahib niyan pegge gay tao si hukuman mugtoy ngansel nambong pa ine gane niya ampunan si kao. Gane niya ampunan si kao. Na mugtoy boyin paine bangsay gana ampunan si ako ngampe ka paine pangangganap. Na pinapatiwe ni rahib niyan tamatay nen manjari dahatus. Manjari dahatus. Pangangganap po ini. Ubus gay mas halin-halin kilermiyaan masih asal bayated magtaubat tuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka langgang na isab atau alim ne sarta ngakane pa inne ako tu barduse maka matay ko dahatus nyawa manusia asal-asal nen yan pa inne tamatay kun siyam puksiyam sumagwa nen pa inne niya rahib talanggal we ko tinila we ko bang kaniya ampunan pe si ako mag-akay pa inne gane niya na pangangganap ni we ko